Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Murabyumva rero ko tugeze muri ka kanya mukunda muri benshi mumaze kumenyera kamakuru tuba twabateguriye umunsi ku munsi gatanu ko kandi reka rero tubagezeho amakuru twabateguriye kuri aya masaha. Nje kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byumvikanye ku masezerano yo guhagarika imirwano. Guhagarika imirwano bikaba bigomba kuba hagati y'impande zirwana muri kariya gace, kandi tukaba twayemeje yuko bizagenzurwa n'urwego rwihariye ruyoborwa na Angola. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe: none si nimba u Rwanda rukwemera CCLF n'u Rwanda na Kongo bigwana, n'u Rwanda na M23 nangwa ni Kongo na M23 bagwana? Umwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma murumva impande zitandukanye icyo zitekereza kuri ayo masezerano. Mu Burundi abasangwa butaka bo muri komine ya Musigati mu ntara y'Ububanza biteza imbere babumba amatafari. Tugire ni biro n'abana bavuga ati ba mama barashyize kwihangiro rikomeye, nubwo twopfa n'ubu bavuga ati ba mama ishyiramo badusigaye garukira abatwa byaraduteza imbere cyane rwose. Umwe mu banyamuryango b'ishyirahamwe ryitwa Garukira Abatwa ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ruhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Eugene Mukankushi. Umutwe wa Hamas n'igihugu cya Iran biregeka urupfu rw'umuyobozi wa Hamas Ismail Haniyeh kuri Israel na Amerika. Israel nta kiratangaza, Amerika yarayibihakanye. Umutwe wa Hamas uvuga ko Ismail Haniyeh yishwe mu gitondo cy'ejo kuwa gatatu. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Ninahazwe. Ishami rijejwe ivyo kurwana muri Hamas mu itangazo ryasohoye ryavuze ko uwo murwi ubwirizwa kwihora. Iryo tangazo rigira riti: iyicwa rya Haniyeh rigiye gushira intambara ku rundi rwego kandi ingaruka zizomurengera. Irani nawe nyene yaciye igabisha ko izokwihora. Umukuru wayo yavuze ko Israel yishize mu bihano bikaze. Yashinze ikigandaro c'imisi 3 mu gihugu cose, yongera ivuga ko Amerika ifise uruhara ku rupfu rw'indongozi nkuru ya Hamas kubera ico yise gushigikira Israel. Israel ntaco iravuga ku rupfu rwa Ismail Haniyeh canke ngo yigambe igitero camuhitanye. Iyo ari muri Singapore mu nama, umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yirinze kugira vyinshi avuga kwigandagurwa ry'indongozi ya Hamas. Mu kiganiro yahaye televiziyo mpuzamakungu Channel News Asia ikorera muri Singapore, yamiriye kure ivyagirije vya Irani. Well, of course I've seen the reports, and what I can tell you is this. Yego nabonye raporo ya Sena. Ikintu nshobora kubabwira ni iki: mbere na mbere ibi ni ibintu tutari tuzi cyangwa tutagizemo uruhare. Ntabwo rero nshobora kuvuga ku ngaruka ikintu icyo cyose gishobora kubigiraho. Nize byinshi mu myaka yashize, ntitwigeze tugira icyo tubivugaho kuko ntacyo tuzi, ariko icyo nzi ni igice dutegereje cyo guhagarika intambara, kandi ikindi nzi ni uko tuzakomeza kubikoraho buri munsi. Urukiko rw'ubujurire rwa Kenya ejo kuwa gatatu rwatangaje ko itegeko ry'igihugu rya 2023 rijyanye n'imari rinyuranije n'itegeko nshinga. Ibi bikaba bishyira ikindi gitotsi kuri guverinoma ya Perezida William Ruto wakuyeho umushinga w'itegeko ry'imari muri uyu mwaka nyuma y'imyigaragambyo yatwaye ubuzima bw'abantu. Imishinga y'itegeko irebana n'imari ishyikirizwa inteko ishinga amategeko uko buri mwaka w'ingengo y'imari utangiye, kugira ngo guverinoma ishyireho ingamba zayo zo kwegeranya amafaranga, harimo gukusanya imisoro n'iyongerwa ryayo hashyirwaho n'imishya. Guverinoma ya Kenya kugeza ubu yishingikirije ku itegeko ry'imari rya 2023 kugira ngo ikomeze gukusanya imisoro nyuma y'uko Ruto ahagaritse umushinga w'itegeko w'uyu mwaka. Ntacyo yahise avuga ku cyemezo cy'urukiko. Iyi guverinoma ariko ishobora kujurira icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga, ari narwo rukiko rukuru mu gihugu. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ntibyabashije kuvugana na Minisitiri w'Imari kugira ngo agire icyo abivugaho. Umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru muri Minisiteri y'Imari Chris Kipto ntabwo yasubije ubwo yarasabwe kugira icyo abivugaho.
Ruto yashyizeho minisitiri w'imari mushya nyuma yo kwirukana abaminisitiri bose usibye umwe asubiza imyigaragambyo yaranzwe n'urugomo iyobowe n'urubyiruko yatangiye mu kwezi gushize. Igisirikare cya Sudani kivuga ko umuyobozi mukuru wacyo General Abdel Fattah Burhan yasimbutse urw'igitero cy'indege zitagira abaderevu drone ubwo yari yagiye mu muhango wo gutanga impamyabumenyi mu bya gisirikare mu burasirazuba bw'igihugu ejo kuwa gatatu. Itangazo ry'ingabo rivuga ko icyo gitero cyagabwe ibirori byo gutanga impamyabumenyi ku kigo cya gisirikare cya Gibeit birangiye kandi ko hapfuye abantu 5. Ababibonye bavuze ko Burhan yari kuri icyo kigo cya gisirikare ubwo haraswaga. Abayobozi muri guverinoma bavuze ko nyuma Burhan yajyanywe i Port Sudani ahari umutekano. Umujyanama w'umuyobozi w'ingabo z'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF zihanganye n'ingabo z'igihugu yahakanye uruhare rw'ingabo z'uwo mutwe muri iki gitero. Kibaye nyuma y'icyumweru kimwe umuyobozi wa RSF avuze ko ateganya kuzitabira ibiganiro bigamije ihagarikwa ry'imirwano bizabera mu Busuwisi mu kwezi gutaha. Ni ibiganiro bafashijwemo na Amerika na Arabia Saudite. Iki gitero cya drone kije gikurikira ibindi nk'ibi byibasiye ibigo bya gisirikare muri aya mezi ashize. Mu minsi 2 ishize ibitero by'indege zitagira abaderevu byibasiye Kosti, Rabak na Kenana muri leta ya White Nile mu majyepfo ya Sudani hamwe na Al-Damer mu majyaruguru y'umurwa mukuru nk'uko abaturage baho babitangaza. RSF ntacyo yavuze kuri ibyo bitero. Radio Ijwi ry'Amerika. Muri Nigeria ingabo zishinzwe umutekano ejo zoherejwe mu mijyi minini kandi guverinoma yavuze ko yiteguye ibiganiro mbere y'imyigaragambyo iteganijwe kuri uyu wa kane yamagana ubuzima buhenze n'imiyoborere mibi. Abayobozi bafite ubwoba ko iyo myigaragambyo yava mu rugomo. Amaze kujya ku butegetsi hashize igihe kirenga umwaka, Perezida Bola Tinubu yahise akuraho inkunga zimwe na zimwe guverinoma yashyiraga mu bijyanye na lisansi. Yagabanyije kandi agaciro k'ifaranga ry'igihugu naira, nyuma azamura imisoro ku bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Ibyo byose nibyo byatumye ibiciro bizamuka, ubuzima burahenda. Abanyanigeriya kandi bugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke byagize ingaruka ku rwego rw'ubuhinzi mu gihe uduco twitwaje intwaro mu majyaruguru y'igihugu twashimuse abaturage n'abana mu mashuri kugira ngo hatangwe ingwate. Abanyanigeriya barebeye ku myigaragambyo muri Kenya barimo gukora ubukangurambaga. Urakoze Eugene Mukankusi. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3 radio yacu VOA no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byumvikanye ku masezerano y'ihagarikwa ry'imirwano azashyirwa mu bikorwa guhera ku cyumweru tariki ya 4 z'uku kwezi babifashijwemo n'umuhuza Perezida wa Angola Joao Lourenço. Ndavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe atangira ambwira uko bageze kuri aya masezerano. Ni inama ya kabiri y'abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda bari kumwe n'umuhuza ariwe Angola, kuko inama ya mbere yabaye mu kwezi kwa gatatu ku itariki 21. Iyi nama rero yari inama ikurikira. Tukaba rero nk'abaminisitiri b'ibihugu bitatu twaremeje ko intambara igomba guhagarara, akaba icyo bita ceasefire mu Cyongereza, guhera ku cyumweru tariki ya 4 Kanama saa 6 z'ijoro ku isaha muri kariya gace. Guhagarika imirwano bikaba bigomba kuba hagati y'impande zirwana muri kariya gace, kandi tukaba twayemeje yuko bizagenzurwa n'urwego rwihariye ruyoborwa na Angola, icyo bita ad hoc mechanism, ariko cyongerewe ingufu kuko kizaba kirimo n'impuguke mu byerekeye iperereza z'ibihugu bitatu ari byo nyine Angola, Kongo n'u Rwanda, kugira ngo nyine bagenzure neza guhagarika imirwano gushyirwa mu bikorwa. Hanyuma rero nyuma yaho bazongera banahure kugira ngo barebe n'izindi ngingo zijyanye no kureba ko ikibazo cyarangira burundu n'ibindi bibazo byaganirwaho bigashakirwa igisubizo. Ariko ibyo biganiro byabaye hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko abarwana cyane cyane umutwe wa M23 ntabwo wari uhari. None ayo masezerano azubahirizwa te, azashyirwa te mu bikorwa bya nyabyo niba abarwana batari bahari? Ubundi niko bisanzwe. Ibi biganiro bya Rwanda bita Rwanda process ni ibiganiro hagati y'ibihugu bibiri, hagati ya Kongo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, bari kumwe n'umuhuza ariwe Angola. Kubera ko haje ibibazo, umubano utari mwiza hagati y'ibyo bihugu kubera nyine
intambara hagati y'abanyekongo, intambara y'iburasirazuba bwa Kongo, kubera ko ikibazo murakizi, hari uriya mutwe wa FDLR uri muri kariya gace kandi uteza umutekano muke mu Rwanda, ukaba ndetse unafashwa cyangwa se waranashyizwe mu ngabo za Kongo. Hakaba hari ibibazo by'impunzi dufite ibihumbi birenga 100 twakiriye by'abanyekongo, cyane cyane abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Hakaba ndetse no gushinja kwa Kongo buri munsi bayishinja u Rwanda. Ibyo byatumye haba ibibazo hagati y'ibyo bihugu, bikaba rero byo byatumye haba ibi biganiro bya Rwanda. Ariko ntabwo ari byo byonyine. Ibiganiro bya Rwanda byuzuza ibiganiro bya Nairobi biyobowe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta akaba ari ubiyobora. Ibyo biganiro byo ni ibiganiro hagati y'abanyekongo, kuko harimo impande ebyiri. Harimo uruhande rwa politike, ni ukuvuga ibiganiro bya politiki hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro, kuko hari imitwe myinshi irenga 250. Hakaba ndetse n'uruhande rwa gisirikare, aho hashyizweho umutwe wa East African Community w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba wo kugira ngo hajyeho iyi ceasefire, hajyeho guhagarika intambara. Bikaba byaratanze umusaruro, ndetse amezi 6 yose kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwa 9 2023, mbere y'uko perezida wa Kongo afata icyemezo cyo kubirukana, kuko yabonaga ko utarwana nk'uko ubyifuza. Rero ibyo biganiro byombi biruzuzanya. Ntabwo ibiganiro bya Rwanda aribyo bizakemura ibibazo byose byo muri Kongo. None se ibi biganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasubiza gute mu mizi ibibazo biri muri kariya karere kugira ngo hagaruke amahoro arambye? Nibyo, ikibazo mu mizi kigomba gukemurwa n'abanyekongo ubwabo muri biriya biganiro navuze bya Nairobi, bakareba ibibazo bitandukanye bituma iyi ntambara imaze imyaka 30, kuko nta gisubizo cy'intambara gishoboka kugira ngo amahoro arambye agerweho. Byaranagaragaye mu mwaka wa 2013 aho uriya mutwe wa M23 watsindwaga na ziriya ngabo za Loni, ya brigade bise FIB. Icyo gihe izo ngabo zaratsinzwe, ariko habura ubushake bwa politike bwo gukemura ikibazo cyari gihari. Rero ibyo ngibyo byatumye intambara yurura mu mwaka wa 2021. Rero byagaragaje ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka, ariyo mpamvu abanyekongo bagomba kwicara hamwe bakaganira ku bibazo bya Kongo, kuko hari imitwe 250. Hari ibibazo by'ihohoterwa rya bamwe mu banyekongo, cyane cyane abanyekongo bavuga ikinyarwanda, harimo abanyekongo b'abatutsi. Hari ibibazo by'imvugo z'urwango n'ibindi. Ibyo ngibyo rero bigomba gushakirwa umuti hagati y'abanyekongo. Hanyuma rero ibyacu hagati y'u Rwanda na Kongo nabyo byunganira ibyo biganiro, kuko nabyo ni ikibazo cyavutse cy'umubano utari mwiza hagati y'ibihugu byombi. Olivier Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka uhaye Ijwi ry'Amerika. Nibashimiye. Aya masezerano yo guhagarika intambara hagati ya leta ya Kongo n'u Rwanda asobanura iki ku banyekongo bo mu burasirazuba no ku mutwe wa M23? Inkuru yaje imishu kandi bakomera. Abanyekongo bo bavuga ko kuba leta ya Kongo igiranye amasezerano n'u Rwanda bisobanura ko n'ubundi leta yiteguye kugirana ibiganiro na M23 igihe cyari cyo cyose bishakiye. Kuri bo ntabwo inzira y'ibiganiro ishobora kugira inyungu izo arizo zose kuri rubanda rugufi. Umutekano muke umaze kwiyongera cyane mu bice byacu hano muri Goma ndetse n'ahandi. Ubwo rero kugirana ibiganiro na M23 sinzi ko ari icyo byatanga ku bibazo by'umutekano. Iyaba leta yari ishaka kuganira na M23 iba yarabikoze akiri imbere, ahubwo tuzigaragambya kandi dukoresha inzira iyo ari yo yose ishoboka, ariko ibiganiro ntibibeho. Igihe kirageze bakoze icyo bita cessez-le-feu. Ikintu nka cessez-le-feu ni ikintu cyose tubona ko ari ikintu rwose ca distraction. Icyo twumvaga twifuza nuko bagombye kuzana amahoro tanyuriye ku kuvuga ngo ni cessez-le-feu. Abanyapolitiki batavuga
batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi bo bavuga ko ibi bigaragaza uburyo perezida adafite ingufu zo guhangana na M23 ahubwo ko yagakwiye kwitabaza amahanga agatsinda M23 atanyuze mu biganiro. Uyu ni bwana Wilson Twitegure, umwe muri bo. Wagira ngo ni imikino barimo. None si nimba u Rwanda rukwemera CCLF, n'u Rwanda na Kongo bigwana, n'u Rwanda na M23, nangwa ni Kongo na M23 bagwana. Nimba u Rwanda na Kongo bagwana, akaba ari basinyanya amasezerano, kubera iki Gisegeti ibintu yavuze muri kampanye atabishize mu bikorwa yuko agomba kugwana n'u Rwanda. Gisegeti ubu yatangiye kuganira na M23, nuko yagize isoni ryo kubwira abakongomani ku mugaragaro yuko agiye kuganira na M23 kubera yaramunaniye kuyihasha. Ku ruhande rwa M23 bo bavuga ko biteguye ibiganiro igihe cyari cyo cyose leta ya Kinshasa yabishakira. Niko Lieutenant Colonel Wilingoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yabwiye Ijwi ry'Amerika. Kuva na mbere hose twiyemeje gukurikiza ibyo imiryango mpuzamahanga yadusabaga kuba twaganira na guverinoma. Ibyo nta gihe twigeze tubyanga, ahubwo guverinoma niyo yagaragaje ko bidashaka kuganira natwe, ariko twebwe inzira iyo ari yo yose yagarura amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu tuzayikurikiza. Na n'ubu rero igihe icyo ari cyo cyose leta ishaka kuganira natwe ntabwo tuzabyanga habe na gato, naho nibakomeza kuturwanya natwe tuzirwanaho. Ibyo mbisubiyemo kandi nizere ko byumvikana. Depite Mumbere bwana Puwa Eric watowe n'abaturage bo mu mujyi wa Goma bavuga ko kuba intambara idashira ari ukubera ko ubuyobozi budafata ingamba zikwiye zo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi, yaba iyo hagati mu gihugu cyangwa hanze. Kuri we umuti wo kurangiza ibibazo muri Kongo ni ugushyira imbaraga mu ntambara, naho ibiganiro abona ko nta muti bishobora gutanga. Intara y'Kivu ya ruguru yahuye n'umutekano muke kandi ni imyaka myinshi. Muribuka n'ubundi ubwo M23 yafataga mu mujyi wa Goma, inyuma yaho hakaza kuba ibiganiro byarabaye ariko nta musaruro byigeze bitanga, ahubwo icyo byaduhaye ni ugukomeza kw'imitwe yitwaje intwaro irwanya leta. M23 yaragarutse ndetse haza n'indi mitwe yitwaje intwaro yose irwanya leta. Tumaze kubona ko ibiganiro ntacyo byatugezaho, no kuri iyi nshuro nta cyizere na gike dufite ko umutekano ushobora kugaruka, ahubwo inzira nziza ni ukongera imbaraga mu gisirikare. Ubwo Perezida Antoine Felix Tshisekedi yiyamamarizaga kuyobora Kongo, yumvikanishije ko adashobora na rimwe kugirana ibiganiro ibyo ari byo byose na M23 cyangwa n'abayifasha, cyane ko yari amaze kwita M23 umutwe w'iterabwoba. Umutwe wa M23 umaze kwigarura uduce twinshi tw'intara ya Kivu ya ruguru. Kongo ishinja u Rwanda gushyigikira uyu mutwe, ibyo u Rwanda rwakomeje guhakana. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda kuri uyu wa gatatu urukiko rw'ubujurire rwahamije Wenceslas Twagirayezu ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasira inyokomuntu byo muri 1994, rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 20. Iki cyemezo gihanaguye icyo urukiko rukuru rwari rwaramugize umwere mu ntangiriro z'uyu mwaka. Inkuru ya Eric Bagirubusa. Byibura amasaha ane niyo abacamanza baba bakoresheje basimburana mu gusoma icyemezo ku rubanza rwa Twagirayezu. Yaburegwa, abavandimwe be n'abamwunganira mu mategeko baguye mu kantu nyuma yaho urukiko rw'ubujurire rumuhamirije ibyaha bya jenoside kandi yari yarabaye umwere mu rukiko rukuru. Mu kwezi kwa mbere y'umwaka urukiko rukuru rwemeje ko Wenceslas Twagirayezu yabashije gutanga ibimenyetso bigaragaza ugushidikanya ku bimenyetso by'ubushinjacyaha. Avuga ko jenoside yabaye ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biruhuko bya Pasika, ariko ubushinjacyaha bukemeza ko yari ari mu Rwanda. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko rwaciye imanza zitandukanye ku myiregurire ya Sinarimpari. Rwashimangiye ko mu makuru yatanze mu binjira n'abasohoka asaba ubuhungiro muri Denmark, Twagirayezu yiyemereye nta gahato ko jenoside yabaye ari mu Rwanda. Urukiko rwavuze ko kuba yarabajijwe ikibazo muri rusange bitari bumubera umwanya wo kwibeshyera aho kuvuga ibyagombye kumurengera. Ikindi urukiko rwavuze nta mpapuro z'inzira zitangwa n'inzego zemewe uregwa yagaragaje ko yazikoreshaga yambuka Kongo. Urukiko rw'ubujurire rukavuga ko rusanga urukiko rukuru rwarakoze ikosa ryo kwemeza ko uregwa atari ari mu gihugu kandi yarahari.
rwavuze kandi ko umucamanza wa mbere yakoze ikosa ryo kwemeza ko abatangabuhamya bamushinja batamuzi nyamara bamuzi. Urukiko rwavuze ko urukiko rwa mbere rwagize Twagirayezu umwere rushingiye ku tuntu duto duto tutagombaga gutesha agaciro ireme ry'ubuhamya ku bikorwa bigize ibyaha aregwa. Naho ku batangabuhamya bashinjuraga Twagirayezu, umucamanza yavuze ko urukiko rukuru rwakoze ikosa mu isesengura ry'ubuhamya bwabo. Rwavuze ko nta bumenyi bafite ku byo batanzeho ubuhamya kandi ko atari abo kwizerwa. Nyuma y'iryo sesengura urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwica nk'icyaha cya jenoside n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Rwavuze ko hari ibimenyetso bigaragaza ko yagiye mu bitero byagabwe kuri kaminuza ya Mudende, kuri paruwasi ya Busasamana ahiswe kuri komine Rouge no kuri bariyeri yari kwa Gacamena. Rwanemeje ko yicaga abatutsi bashakaga guhungira i Kongo. Ruvuga ko yagombye kuba hanishwa igihano cy'igifungo cya burundu kirusha ibindi kuremera bitewe n'ingaruka ibyaha yakoze byagize. Rwasesenguye ko impamvu nyoroshyacyaha zigenwa n'urukiko mu bushishozi bwarwo mu gihe impamvu nkomezacyaha zigenwa n'itegeko. Urukiko rwavuze ko nta bimenyetso ubushinjacyaha bwagaragaje bivuga ko ibyaha yabikoranye ubugome ndengakamere kandi ko atari we wayoboraga ibitero. Rwavuze ko bwa mbere Twagirayezu ahanwa n'inkiko. Rwategetse ko icyemezo cya mbere cyamufatiwe kigomba guhinduka mu ngingo zacyo zose. Rwamuhanishije gufunga imyaka 20 muri gereza. Abavandimwe be bagaragaye bamwe biyunamiriye biboneka ko bari mu ntekerezo zidashira, abandi bitse imitima ari nako bimyoza. Twagirayezu wari wambaye imyenda isanzwe, urubanza rurangiye ntitwemereye kumuganiriza. Agihaguruka aho yari yicaye wabonaga ko yatangiye kubira ibyuya mu gahanga, nyamara mbere y'urubanza yarakomeye ku masura acishamo agatebya ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko. Umushinjacyaha Bwana Bonaventure Ruberwa wari umutegereje yadutangarije ko arahita afatwa agasubizwa muri gereza. Yatubwiye ko nta yindi nzira ishoboka y'ubujurire uretse kuba basaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane, ariko nabyo binabaye byakorwa afunzwe. Abanyamategeko Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bamwunganire nabo birinze kugira icyo badutangariza. Bagaragaza intege nke ku masura mu magambo yabo bagize bati ibyo tubonye birenze imyumvire yacu. Bwana Wenceslas Twagirayezu w'imyaka 56 y'amavuko ni umunyarwanda ukomoka mu cyahoze ari perefegitura ya Gisenyi mu karere ka Rubavu ya none mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu ntangiriro z'uyu mwaka urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byihariye byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe rwamugize umwere. Umucamanza umwe muri batatu bagize inteko yitandukanyije n'icyemezo bafashe n'ubushinjacyaha buhita bujurira. Mu mwaka wa 2018 yoherejwe n'igihugu cya Denmark kuburanira mu Rwanda. Bagira ubusa ry'Amerika i Kigali. Mu Burundi abasangwa butaka bo muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza bibumbiye mu ishyirahamwe ryitwa Garukira Batwa bashoboye kwiteza imbere babumba amatafari. Inkuru ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Abasangwa butaka mudutera imbere Rambawe uri mwiza w'amahoro Aba ni bamwe mu bakenyezi b'abasangwa butaka bo ku mutumba na komine Musigati. Isoko y'ijwi ry'Amerika ryabasanze aho bari kubahinda ikibiri cyo kubumba amatafari. Harabimba ibumba abari kanyaga, abandi bariherezanya mu gihe rihejeje gukanyagwa kugira ngo barishire mu maforoma afyatura amatafari. Bavuga ko kubumba amatafari yo kubakisha amazu byatumye bashobora gushikira iterambere mu kubaho kwabo. Warateye imbere rwose, turaronka umwambaro, turosa amahera uwugwaye tukamufasha, hanyuma tukamujyana kwa muganga. Tugurishije utwo dutafari tukagurira abana niforome, tukabagurira amakaramu. Ubu bariko bariga, abana bacu bari ku kivi mu iryo hangiro, tugateka utwo kurya nyene tukagaburira abana bavuye ku ishuri kugira ntibaze kwiba mu mirima y'abandi. Gushikira umwuga wo kubumba amatafari kuri bano basangwa butaka babikesha umwe mu mboneza zo mu bwoko bw'abahutu bo ku mutumba wa Musigati. Redwine Bigirimana atubwira ingene iciyumviro cyo kubigisha kubumba amatafari camujemwo. Nuko nabona bafatura amatafari bagaca bahamagara abagabo babatwa n'abakenyezi babo, ukabona ingene bikorera aho babahembye menshi birirwa ku munangiro ari menshi bakoreramwo 3,000 2 4 5 ukomeye ikorera byinshi burya turiyungunganya tuja kanamati none gabashi. Ubu ni mwoza ngo tugerageze turabukuru natwe twogira kabumba tuze turavuma dufume duhera ku kadumbi kamwe mudoshanga tuduze natwe tuzogera no ku budumbi amajana n'amajana. Aba basangwa butaka barateye intambwe kugira aho biyunga mu ishirahamwe Garukira Batwa rirongowe na Redwine Bigirimana. Mu gihe cici bashobora kubumba ico bita ubudumbi indwi, akadumbi kamwe kagizwe n'amatafari 1000. Mu gihe
itafari rimwe rigurwa amafaranga ari hagati ya 30 na 40. Umunywanyi yashirutse umwete ashobora kuronka amafaranga ari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300 ku kwezi. Ciza Vestine ni umwe mu bahora baronka iyo nyungu. Igerageza gufyatura amatafari, ndafyatura mbona ndarose ibihumbi 200. Cyamvuga ati kandi ndose ibihumbi 200 ku kwezi, Imana irampaye tarengere nk'ambandanya akakaza bariko ngo mama rero kugereye isaha nubwo amatafari mfise inkono narahebye mu kintu tuvuga ati ku kwezi turaronka ayo mahera. Inyungu yo kubumba amatafari kuri aba bakenyezi irashikira n'abandi bo mu bundi bwoko bo mu kibano ku mutumba wa Musigati. Abagabo baratura baha bakatujanira amatafari kuri barabara canke ibiti tudashoboye tukabaha amahera bakabitwikorera canke ababafasha abagore abagabo baba bapfasoni turi kumwe turabikora ko bakaza kudufasha. Abajejwe intwaro muri komine ya Musigati barashima ibikorwa by'aba basangwa butaka b'abakenyezi. Umuhanuzi wa Mustaneri mu byajejwe harimo imibano Dismas Nyagugu avuga ko abahora baza gusaba imfashanyo ku ikomine bavuye kuri uyu mutumba wa Musigati bagabanutse. Eka n'ubusuma bwo muri ako gace avuga ko atabwo bacumva kukabanka ko abo basangwa butaka bavuga ko mu byo bungutse harimo guheba kwiba. Speciose Nshimirimana ni cegera c'urongoye ishirahamwe garukira abatwa. Ngo kare ngo mwari kare abatwa bari bakoko mugabo ubu bari twariba mugabo ubu ntitwiba kubera ubu tuva ku ishuri dutira kudukorwa ba mama. Ubu hari igihe usanga nk'umubyeyi afise nk'agahene ingurube abana rero bakaza kwahirira mugabo ubu b'abahutu nibo biba bikwa baramena amazu biba ingurube biba impene n'abatutsi mugabo ubu natwe turabazomera ati kare mwafunga ngo abatwa nibo biba ubu niyo musigaye mumena amazu murara muriba aha muri gasizeho mu kwiba abahutu bagaye kwiba impene z'abane n'ingurube ariko twebwe nukuri turi hagateka kandi kubera ikintu mbere cyatumye twege abatwa tuzizuka cyane n'aya mashengero twege yaratumye abatwa buno musi twuguruka mu mutwe kuko kare ntibasenga ntibaza mu madini atandukanye nta mutwa yaza muri Katolika aze mu baporo aze mu bayisilamu wapi ariko uno musi tuza mu madini atandukanye tukaca tumenya umwana wawe ukamenya ati iki ni icyaha ntuzukore ko iki ni ikibi iki ni ikibi. Ibyo no kuri by'amadini nabyo nyine byaratumye twege abatwa twuguruka tuza kugihe. Uyu mukenyezi Speciose Nshimirimana abandanya avuga ko afise indoto yifuza gushika ko hamwe na bagenzi we natwe twuba ahantu heza tukaronka ibintu natwe nk'abandi tukadandaza nk'abandi. Urabona bahutu bateye imbere muri by'amatafari baraguze imiduga amabeni biki ariko natwe ntacyo turashikako ariko natwe nashaka muri kazoza n'abana bariko bariga higeze tugire n'ibiro n'abana bavuga ati ba mama barazize kwihangiro rikomeye nubwo twopfa n'ubu bavuga ati ba mama ishiramwe badusigiye garukira abatwa yaradutezeze imbere cyane rwose. Naho aba basangwa butaka bijukiye ibikorwa bibateza imbere basanga bagifise inzitizi zo guhambya ubundi bwoko mu iterambere. Clemence niyo kwizera afise icyo asaba leta. Uyu mukuru w'igihugu ariko aravuga urabona ko avuga ati umufuko wose ugire amahera n'ikigaburira umuryango. Twebwe natwe dushaka turonke tugaburira abana n'inoti iguma ku mufuko mugabo leta nayo idufashe mu mugongo kubera atamatongo dufise. Muri rusange abasangwa butaka bo mu gihugu c'u Burundi basanzwe babayeho nabi ku kubura amatongo. Muri kino gihe amatongo atera yaga kubera ubwinshi bw'abantu ibintu bitera byunyuka. Amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakura muri komine ya Musigati nuko igizwe n'abantu barenga 100 barimo n'imiryango irenga 1000 y'abasangwa butaka. Igice ca komine Musigati hanini kigizwe n'ikibira. Urakoze Thierry ndayishimiye. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco